Baba Dumiso Dabengwa, kule ndaba esihluphile egudwini ngapha enkabazwe lasemathebhelelendi abantu bathi abathakazeleli ukuza kukaMnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba ezokhokhela ngemva kokwehla esikhundleni sikaMnumzana uRobert Gabriel Mugabe kungesizathu sokuba baphatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGukurahundi. Lithini ngakho? Akumangalisi lokho ngoba abantu bakwazi kamhlophe ukuthi uMnangagwa wayengomunye uzano ababephethe uhlelo lona lolu olokugurahundi. Ngakho ngithemba laye uyabona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi kumele okokuqala axolise. Akula muntu wezana sakwaxolisa ngalokho kwenzakalayo. Axolisele labanye bakhe ukuze abantu bamthembe, ukuze abantu babe lethemba futhi ukuthi uzaba ngupresident wabo ozabaphatha ngendlela efaneleyo, ebathembisa futhi ukuthi ngeke kuphinde kube lento efanele